Assalamualaikum semua. Bermain di kelab yang besar ataupun kelab yang kecil, yang mana yang sesuai untuk peringkat grassroots? Ini soalan, ini soalan yang common kita dengar. Ramai parents yang rasa, or player rasa kalau tak masuk academic elite ataupun kelab besar, ataupun kalau macam dulu AT ataupun PLD, future tak clear, future bola sepak tak clear. But in reality tak semudah tu. Dalam grassroots, kelab besar ataupun kelab kecil bukan ukuran dia, bukan penentu utama. Yang lebih penting ialah the development, the game exposure, the mentality, consistency, the attitude player. Tak nafikan kelab besar memang ada kelebihan, facility dia akan lebih baik, training intensity lebih tinggi because coaches lebih baik, tournament besar akan lebih banyak, dan bila training dengan player yang bagus ni, you all akan dipaksa untuk improve dengan lebih cepat because persaingan. Tapi ada juga downside dia, because this is grassroots kan, persaingan terlalu tinggi, kadang-kadang player jadi bench warmer yang terlalu lama because ada budak training yang baik tapi minit permainan dia sikit because banyak competition kan. So bila banyak competition macam itulah. So kena duduk kat bench. Kadang-kadang environment kelab besar pula dia terlalu pressure untuk dapatkan result because of the name of the club, the status for example. So ini menyebabkan budak-budak berkembang dalam keadaan yang mungkin tak sebaik ataupun yang tak seindah yang kita harapkan. Yang kelab kecil ni sebenarnya potensi development tu lebih besar. Sebab apa? Sebab player akan lebih banyak game time, coach lebih rapat dengan player. Pada saya, kelab kecil sekalipun, asalkan coach tu coach yang baik, coach yang berkelayakan, yang boleh ajar betul-betul on the basic, bagi kebebasan untuk budak berfikir, I think that's fine. Cuma memang akan ada kekurangan macam facility mungkin biasa-biasa, intensity mungkin kurang sikit. Tapi look, kalau you betul-betul bagus, orang akan tetap notice you, akan nampak you. Bola sepak ni dia tak peduli you pakai logo apa. Bola sepak ni yang penting ialah dia akan expose kualiti sebenar awak. So this is the point paling penting. Kalau awak main dengan kelab kecil, awak tak boleh training macam biasa-biasa. You kena jadi too good to ignore. Macam mana? Consistency and development. Consistency and discipline. Datang training, kena selalu datang training, kena put effort 100%. Yang kedua, kuatkan technical basic, your first touch, your passing, your scanning, your weak foot and your decision making. Scouting, nak tengok bila budak ni pegang bola, dia ada football IQ ke tak, for example. Extra work ni tak kisahlah you main kelab besar ke kelab kecil, you kena buat. But kalau you main kelab kecil, lagilah you kena buat extra work. Jangan harapkan training dengan kelab je, balik rumah buat passing dekat wall, juggling, improve your fitness. Okay, so benda-benda ni penting. You need to be someone yang orang akan nampak. Okay, walaupun you main kelab kecil, mana kelab you tu katalah you main dalam Liga FAS contohnya, and then you kena belasah, team you kena belasah 7-0, 8-0, but you are outstanding dalam game tu. People nampak you punya effort, you punya body language, your reaction lepas hilang bola, for example. Macam mana you communicate dalam team, macam mana you respond bila coach tegur. So benda ni orang akan nampak. So kalau attitude you tak clear, tak jelas, itu mainlah kelab besar ke kelab kecil pun, orang tak akan nampak. Okay. So peluang sebenarnya banyak and besar, but you sendirilah yang kena tunjuk, because tak semua pun player pro datang daripada akademik yang power. Mereka start daripada padang biasa, kemudian potential tu akan nampak bila dia sendiri menonjol dalam setiap acara yang disertai, daripada kelab kecil ataupun kelab besar. Okay, so reality dia, you ada peluang bermain, you pergi trial for example, you wajib stand out sehabis mungkin. Okay, you yang kena bawa yourself, you should know how to sell yourself ketika bermain tu. Macam saya cakap tadi lah, kalau you main dalam keadaan you tak nampak you punya intelligent, you tak tahu nak pergi ke arah mana, you tak communicate, you nak buat skill seorang-seorang you tapi tak jadi, things yang hilang bola you tak kejar balik, benda-benda macam tu, it doesn't matter you main kelab kecil ke besar, orang tak nampak juga. Okay, so kesimpulannya is yourself. Kelab besar, kelab kecil itu is medium, tapi how you bawa diri you tu paling penting ketika latihan dan juga ketika dalam game. Assalamualaikum.